Yerusalemu ibinibiki bibaye Yerusalemu bakumva bavugishwa mu ndimi nyinshi ibinibiki bibaye Yerusalemu ibinibiki bibaye Yerusalemu iyo bakumva bavugishwa mu ndimi nyinshi umunsi wa Pentekoste bose bari bakoraniyeho hazigihinda kivuye mu ijuru iyo bose buzuzwa batangura kuvuga mu ndimi komwe mabaye kuzivuga i Yerusalemu hari abagabo iyo bamyeho kandi bubaye babonye bibaye birabatangaza barabaza mbega ibinibiki bibaye Yerusalemu ko twumva bavugishwa mu ndimi iyo ibinibiki bibaye Yerusalemu ko twumva bavugishwa mu ndimi nyinshi umunsi wa Pentekoste bose bari bakoraniye hazigihinda kivuye mu ijuru bose buzuzwa batangura kuvuga mu ndimi komwe mabaye kuzivuga i Yerusalemu hari abagabo bamyeho kandi bubaha Imana babonye bibaye birabatangaza barabaza mbega ibinibiki bibaye Yerusalemu ko twumva bavugishwa mu ndimi iyo ibinibiki bibaye Yerusalemu ko twumva bavugishwa mu ndimi nyinshi ibinibiki iyo ibinibiki bibaye Yerusalemu ibinibiki bibaye Yerusalemu ko twumva bavugishwa mu ndimi nyinshi Petero umwe yihakana Yesu arababwira ashize amanga ati bimubonye ntibibatangaze byari byaravugishijwe na Yoweli kw'Imana izosukamwe mu mayo kubari n'umubiri bose none ntibibatangaze ibyavuzwe n'Imana bishitse Petero umwe yihakana Yesu arababwira ashize amanga iyo ati bimubonye ntibibatangaze byari byaravugishijwe na Yoweli kw'Imana izosukamwe mu wayo kubari n'umubiri bose none bibatangaje ibyavuzwe n'Imana bishitse natwemana kuri uyu munsi turagusabye yo adushoboze muri rugendo tuze tururangiza natwemana
turamusabye uwo dushoboze adushoboze yo tuze